Hakasien ka beningkong baka way na kikenhun ka cluster level federation ni ka CLF Women SHG Multipurpose Cooperative Society Limited nongba Mardon cluster ya ka balatip kum ka KJATSNGI JINGKYRMEN kalayo ban penlong ya ka jingyalang balatip kum ka first annual general body meeting na ka benta baro kidkhot jongka ya ka bala penlong menta ka sngi ka khat artarik nailar ha umsning auditorium hall. Ha kabaya kani ka CLF ki KJATSNGI JINGKYRMEN laseng ha ka nyaw tarik naitung arajar arpo da ka jingtmu ban kentiu ya ka jingkot jingkhya ka kamay kaji ka bane ka bam kadi ka babha ka pule puthi ka roy ka par ban yakhun persya ya ki jingsnew ha ka imlang ka saalang ban penkop bor ya ki kenthei bat ban penne pensa ya ka may maryang. Ha kabasdang ningkong kani ka CLF ka lakadup ya ki santali ki village organization ki bakentop ya ki hinriw paway tali ki SHG bat hadu kani ka kenti ka bamenta kani ka CLF ka lakenjo sya ka laisnem bat kalala ban kadup hadu shispa khandai pau khandai tali ki SHG na ki khat saw tali ki VO bat ki don hadu khat pratali ki shnong jong ka thain umsning ki badon hapo kani ka cluster. Ha kani ka first annual general body meeting jong kani ka CLF lawan bani shimbenta da ka kong Magdalene S. Maulong MDC umsning kum ka kong san Uraja Brahma MCS Project Director DRDA Ribhoy District kum usembut kong san ha ka jingyadon lang UBDO ka umsning CNRD block uba I lingdo kong L Malnyang MSRLS SMMU Shillong kong Violet Maulong President ki KJATSNGI JINGKYRMEN CLF baro ki kala Chairman umsning Town Dorbar kidkhot jong ki SHG bat ki VO bapher sa menle fake stories kong ha de muri de rumba de kam de bari ke berate tri kam hok dalam dai tri kam bisa ba hok wi yo belai ka bisa ba khot tri minat kita dang gurong dia bisa ba yo ha yo kam kai yo ni ha bisa ba yo surok do apa surok ni bisa yo ka kamana dite so pun dilo sinya dalam dai mentau kong yo lun kuno yo skim dalam dai analam the mission you have to come missionary kapten jo mission one missionary kuno missionary utre pinikai nen baik missionary kuno pin kala ko ni kuno trishtam kuncha kita ka skim government fund ka ni ka skim kamnya SDSY di skim chua opinion na block ka ban ya SDSY akan kala mission mode kati government of India akan kra dahil dalam kra dengan mission mode yang orang menteri ini betul kemudian Isong Ramadan lei tokna iyo boleh kamu lelor ni ndai itu kena Isong lang bukan macam kamai kuno menyerah bong jingi wa istu de iyo Isong lang kata jingerah Katri lang Pibo kata sihala Oke jing JINGKYRMEN ha long JINGKYRMEN tinggal sisa ngomong kermen itu ready kermen ublay wala thaw the first general meeting video muslim long PD awat ni ngak join to skim masang pun ai sa bila join dengan bo na if you want kawan nak kong dia mana dengan dia ya belum I want my program no em ngau dok sujud ngau dia benong semua ngau ni amam dia wan mo ngala de botek jing khot nga jing min sim jom pisisa bade ngau simple thing I'm back as a boy I'm back as a boy del dai na de mana ada boy no boleh ngala tri ka muslim na losto episia opinion video if itu ka skit drama ada sisa beliau jungi one office tiang ha ulong juga ni ong ya pendikai udan bawalang ni pendikai mungkin dulu hablang smart ada meni ukran na ang mai kumne ada kong bhalan ngulong cham ukran re mentah ne ha boleh audit beno di mesri lah itu boleh audit internal audit ha ukran business plan wong share
share capital. Oh my God, she knows share capital funding. I can imagine the on. He didn't miss the ang kili fi. The lock kili what is share capital. So we na pati lock ta. Bidan samla, di kili samla. Kita what is share capital nang jawab. Dalai di sikan de. Fi mental long kume. Sebab group. Mano de ni ai kublai. Jaga MSRS. Kom piru be di water system ni. Yang mana kublai ba Rona Pintaru. Mo. Jadi breu orang pan ka portion ba bermat. Long punta. Mo mitre wat important. Setara. Belai. Kami sem mentre hoppo sting hoppo di boy. Pijan kam sin jong boy. Jingroi ba ai tuingi. Ha kuno. Tiap karbi ni stroke belai di boy. Sin boy. Then ngalai program. Tengting kumbang tu. Sami krep begini mengundang jam ni belai. Jadi mana? Jadi officer, jadi MCS. Tambang itu harus ada belaman. Ini tre social worker. Ini apa? Feeling the pulse. Mana itu Ini bara ni melan long bro spa. Bara spa pan ndai men long belong kum belong bedak action ni kum bedai kan ngam dan tim men percaya tak? Mo tambang komen kan. Yang komen belai ni man kapon ni nak follow up program. Ni mo dan ba what we still do today. There will others will follow us. Dalam dia kau. Ni lapor lah saya nak ni ada program. Ni boleh ngalai bag wala masisi sampai saya udah apa song yang presiden umdan jaka song teng population Ramadan le meeting school baranda le meeting tingaru teng song na hebreu syukur imam long teng song ru mo itan le ko song ikan meeting long sustenak mo long belum diterika tambah ni rarai atau por ni le no ni song lah borok sisi ni siyang DPM sa kumlo sa kinla anay tanto office pensioner ng trika mo le tingong le khot kong mura rebika di EPO mo ay nga idea na MGN just kumlo ng trika mo and I going office niya uti jumi na siyang lang then kumbalong sampus nem jumi ka state ho jung Meghalaya apa Meghalaya di inaugurate yang pun sampus dan minsna sampul tadi di office tinggi kadang kau mesti blok apa orang Meghalaya ni complete ni kongduk ni di office hey ni don gajing angnut ndai dengan sak kunjuk gajing angnut dengan nangkiu wei mau jam shi wei mau jam ndai abang apet ya ka CLF ka don shisha ta ka dor ka bakongsan abang kran shkan ta ka dor ni yo I baka mission ka jongpi ya ka jingtrei ka jong ki SHG hapo ka shatri jong ka VU niyo I shisha ya ka bagi long kemi ki jong I kumalakran ne ki long kemi ki por ki baladap nganuat ban saki kim ju kham nuat ban mi shakmat kim ju kham nuat ban yeng ha green san ba ki platform ki ba per de henrei habang apet pa ka por ka bimenta ka nu nga kemen la ka long ha ki imlang ka salang la ka long ha ka shnong ka tha la ka long ha ka balang la kalau nak kisah di paper bagi isi member kajong ini semua tu usah tidak kami kesuki ban shong meeting tena kalian kajong na kum ke MDC kajong pi ngan syuk nyerap kat bala ni ibu ibarat nak kebentar jong pi kanang baka meeting kajong pi kan ok pabit ke babiang tengah kerpa nak kalian kajong pi dan kadung ke jing long ki bala kloy ban wan syakmat Ninya keren iki ibaro ngin jude ngin sngap jar ban ong ngasaliangan kendu laningan puwa laningan pa ita dengan supwa ban ong ipi baro ki SHG VO abadan kanu ke jinge wat CLF ninya keren ninya merjing mut lang na kabenta jing ka jingha na kabenta ka roy ka pa na kabenta ka imlang ka salang na kabenta ka syong suk ka syong shingan na kabenta ka jingbit ka jingbiang jong ki kun ki ti baki pateng ki jongi masawan